Kalasa akırında gitti ağız. Büttü bardığın getirip Maşallah. Özüz kaldık. akırında özüz kaldık ağız. Buna Bir maçtan içinde getirdi. Allah gözünüz kaldı. Altınbek sana da rahmat ukam. Atletaka Federasyondan bir kalot tilek bolsun sana. Altkanı kolunuzga götürüp ketdi ağızga. Yumşak yetti de Altınbek. Yumşak yetti de. Keremet jigit ekesin. Молодец. Bundan keyin только sen menen связь кылабыз. Молодец. Өнөрүң өркүндө ерсин ukam. Красавчик. Ийгиликте болsun. Ой. Tosub aldık akırında gitti ağız sana kalasa. Ey. Son öttü. Ulan öte sana olayım. At bastırgança çıkıp bir karap koş gerek ha. Puttu bile. Skor düşpeydi abi. Men putun tutup koysam. Men putun tutsam birinci. Men mantı bir putun eline gittim. Kiyiki vaskine ulakta tartıp etkem. Kiyiki vaskinedagi 400 bin sorunu var. 400 bin. Çok emi. Aybek. Issikkölden болот ол. Mazarda переводчылар Добрашкадагы өтө зор бала. Акча. Aka Xudo kalasa qaytib ketdi ağız yolda. Kamil. Akalarim kal deb erkiletip atchat meni. Ya kal ukam ya. Kal. Kiyiki vaskinedagi 400 bin sorun var. Xudo kalasa. Issikkölden Aybek деген Brashka берет. Mazarda işte ketdi. Atqa uylangansın mı? Ukam. Neme gelin balan niye makı ol bir kaç. Sen buna qaraçı seni yerkeletip qana жүрөбүz ukam. Şu yerde kal çıkam seni. Ya canın Kolunuzda götürüp жүрөбүz deysiz mi? Libo yerde götürüp Yerkeletip Kal ukam şu yerde. Geremet jigit ekesin. Öte son ne? Anan keyin kalып ketibenden keyin joklalбай жүрбөйлү ama. Kançak bolot eкен şu balаны. Yok biz tezler kuruyoruz ama caras çekin lan. Tamaşa ukam. Kalıp kettik ukam. Biz men şu çoğu jür. Биздин кандай жашап атабыз, кандай ийгиликтерге жетип атабыз, бардыгы сенин видеоң аркылуу чагылдырып, ушу кыргыз бир туугандарыбызга жетип турсун. Көрүп турса деген. Кыргыз бир туугандарыбыз көрүп турса жакшы да. Ат менен деген канча деген адамдар ниет кылып жүрөт. Ал атты биз atты çağıp çürüyoruz. Gelemedi. Novosibirsk. Yaxşı jeri. Öte sonuncu yere. Nanday gölübüz var, bulakçasının aslında. Novosibirsk Kırgızistan'dan karış. Bugün kança degen palvanları geldi. Ben razı olup ketişti. Albadım degen palvan kalgan yok sorun. Albadı degen 100 bin aldı. 100 bin aldı. En dadil berden Keldiş palvan. 200 bin rubelga salınmış. 100 binden 2 yolu. Jalabat'tan. Tuzak rayonundan Keldiş palvan. 200 bin. Manas kaç aldı Manas? Manas 100 binge 1 aldı. 50 binge 1 aldı. 50 binden 2 yol aldı Manas. Maşallah. Manas da 200 bin işte. Altın kurdu da aytıp ketçi usu. Altın kurdu dostluk komandasında oynayan hali halk palvan var go. İlim de koyup İlim de koyup. Jalpaktaştan. Oşol palvan. Bir tokulu at, bir altın kurga taştan. Maşallah. Действительно halk palvan eken. Palvan deş gerek. Manas birincisi açılganda halk alıp berбеди ошону. Halk alıp berdi tura. Жерден halk alıp berdi. Aylanderdi. Молодец bol eken o şoğulada. Geçpeyil. Şunday halkçı. Bırak oşonu şu balanın. Tekmenen alıp geldi de aytı da. Anam bırak halk. Geremet jigit ekeni. Aka Geçpeyil. Şu çakşı ola kene. Bala dese. Keyin neme kılganda halkta Manas neme alıp çıktı okşayt. Neme jetilip. Tokulu at. Tokulu atта şu. Manas bırak lider ekeni Tamberişke. Lipo yerler terbiy. Narani çi oşonlar ekeni. Manas Aziyanın mындай караганда жолборсу да. Erkekçe palvan bala. O erkekçe. Maktaganda pakta болгондо эмес. Gelmiş emez. Yol bors. Manas bölөк bala. Jalvar 4 jalak kelip koydu bırak. Manastan көп iştep koydu bırak. Al azırak sorumda 50 binde, 30 binde, 20 binde eleşti da.
Манас бәрі күшті бола екен, а? Күшті, күшті деш керек. Күштіні күшті деш керек. Көз тибесіне. Манас действительно мұндай жақшы бола. Оның кішіпейілдіге жақтым оғай. Ака мұндай кішіпейіл болып, айты берсең сөз көп, короче. Жақшы бола екен дең, а? Азыр айтсаң, дағы бире жарым айтышы мүмкін. Пақта қойып Пақта қойып атқан, бірдеме деп. Действительно, жақшы деп айтқан тура. Маған әке, сіз пақта қойып, мен мамиле қылбағаннан кейін, мамиле қыласыз ба, ке? Мен жақшы көрген үкән бірақ, өттелі мамилебіз жақшы болмаса дағы, бірақ әка-үка болып жүрөбүз. Халық палуандағы молодец. Халық сен керемет чемпион болды бро. Чемпион ол. Халықты. Қошы немеді яман қалты көп тұрды, 1 сааттай жатты ба жерді? 1 сааттан өтіп тұршы екен. Ой, көп жатты. Көп жатты. Сарайға келіп қалдық. Құсап! Сен дадырсың? Путты тартып қойшы кәм, қайырда тұрады, тошаны айтып қойшы. Мұнан ағашы. Бұтты қара қойшы дең. Ай, Білем, келеді. Усу тоқта өкем. Неге, зачем тоқтап? Пасқа чөрелі? Жо,